नेपाल सम्मत 1145 जिल्लाठो तृतीया आइतबार मार्च 2 2025 Jacobu halinewa nia lasta newa halinewa dabuya gosale niago tho chi ba khon ta mudia sakshita laskos jisa migana nyekne runa dakle napa grise chogo chi ba khon master jagat sundar malla नेपाल भाषा अनुवाद याना थुइक अफुक थुइक नीति परक सन्देश परक ची बाखन्त छि नेवा मचटेर बंका जाल अठे नैतिक शिक्षा न बिया जाल शुक्रराज शास्त्री शहीद शुक्रराज शास्त्री नेपाल लिडर रका नेपाल भाषा लिडर रका सफु पिथना उकेन छि नेवा मचटेर बालक नैतिक शिक्षा बिया अफुक शिक्षा बिया जाल तर वो ढुङ्गा लिपा नेपाल सम्बन्ध धो छिवो फुइ फुइ गुडे छि भाषा निभा प्रेम बहादुर कंसा कारण छठौं सोपु ची बाखन पिटे बिया मिए झु मजु व मेउ छपु लिउ लिउ सोपु ची बाखन पिटे छठौं पिटे बिया नेपाल भाषा या साहित्य खेले ची बाखन युपति इतिहास सुरुयाना झाल वेकल झिनिरहे दुने गेठे मसुरयो सफुन पुवंका दिल तर वो सफु सोया न्ह ढुसा स्यामिया मुसा सफु पिडङ्गुले वेकन ची बाखै सफुला सिरेका दिल तर सफु पिडङ्गु वेकयु लिपालाट ढुसा स्यामियो चाहिँ नाप्लाकै सफु पिडम्बले नेपाल भाषायो ची बाख साइटियो इतिहास डक्ले नापा ची बाख साइटे चोम ढुसा स्यामी ये साबित जचुन जौदो होला ढुसा स्यामी त झिसन डक्ले नापाइमा ची बाख चोमी रखा कै चुनौदो तर ची बाख चो सुरियामा प्रेम बहादुर कसा छि भाषा निभा प्रेम बहादुर कसा ढाल्की जिन चाहिँ यक्को ख वेक बारे चाहिँ धैसोन मालिमको वेक चाहिँ छि आशा सफु कुटिया संस्थापक भाषा सेवी साहित्यकार अले न्यङ्क बाख टी बाख तस्क नाचले जो वेक छिस सक्षम बनाउ ख वेक न यक्को सफुटन छि त टोटा झाउदु वेक यु बाख वेक युपति भाषा निभा प्रेम बहादुर कसाय छि बाख न्याना झिस थौया ज्याजो न्याके वेकय ची बाखन्याना ज्याजो न्याके धैगु वेकय लुमंका वेक प्रति श्रद्धाञ्जली दिछागु बराबर ख झास वेकय ची बाखम बनादित झिस नेपाल भाषा या तस्कय सेलाम अभियन्ता त्याला तस्क सक्रियमा सिकागो चनाटकन मडिक्क ठौ लान्याक्यो ज्याजो त या टकोय यान्चना दिमा झि बाखचोमी केसरमान ताम्रा कारजुयाट जी इनापिया जुजुलपा जी केसरमान ताम्राकार थौ जितो अमेरिका या सिकागो पाखे नवन्चोना जी थौ हनेबमा प्रेम बहादुर कंसाकार जुया छपु बाख ची बाख बोनेचना अलि ठो बाख या चाहिँ छडु मे दिक्कत दाक्क चाल उकुस मुकुस थाल गनवने गनचुने जुल छिया गुया जुल याना यान्थे मजु छु टंगुथे छु मडुथे जुया नुगा जक खुलु खुलु मिन वी वी फे वे चोन अक्से छता खेर सुपाचन टोफिया चोन फुटी फुटी वाना वे चोन जी एकसुरे गोना चोन गुंक्वे सुनसान निर्जन ट्वाटी बियाचा व सिना जाकी जका हचुंगु चार तुर किल मडिक गुंचुए मिसत समेशा मिहागु ट्याडता ससंग वन नेलन सागुथे मिहा मुखनि मरु मिया गेरन ट्यामजी सट्याडु लेसिडु थुले ट्याडटले निना खूब ध्यान बिया एकाग्र चित्त जुया न्यो 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 साफे अमे ताल एक तमासगु फुर्ती वला दिक्क डक्क फुक्क सफना मनसेथे जुल विस्तार विस्तार सचिस्स जुया ट्यामडिया वन वर्ड्स छन गुइन चायो वबले स्कटिस मिसा छमेशा हलचुंगु मिन्यना तागु मोटुसा लेहे मुग्ध जुया निनी निनी मास्तिउल
निनी वनेगु नेनेगु वेगु उ मिहे जिगु जीवन ला तयाथे जुल छनु मिन्य जना सठिना वन झन्झन थिना वन मिहाम मिसा खण्डता नापा किपालो ठि जक बुलु बुलु समस्त साकार स्वरूपे अरे जिगु न्योनि हे थिएन हाहा वला हाहा वन ठगुल्ल लिना घ्याज्याक डु डोक कोबिया ख्वा खसेली हाक्न दिक्क तला हाक्न अशान्ति दुःख बिगु यत बाखं कोतल सुबह Subak ke samandu. A जी बाखं बनदी त पाट बितेना जी मिसा साहित्यकार मुनाया संस्थापक नाय वे कया हाइकु यो सफु चिनाख सफु अथे नेपाल सम्बत 1144 से जी भाषा ठुवा मठा स्यामिजु ढेने बल्ला कासा याका दिउबले उपन्यास सफुन पिडंगुदु वे कया अथे वे कया खस नेपाली न छौ कविता सफुन पिडंगुदु जास जिस आ मेजु अन्जना ताम्रा कार्य बाखन्यने ए हानच का सकलिस त जोजलपा अथे श्रीलक्ष्मी त सुबा बिया जी बाख चुर्या जु ची बाख या छख आशा ड्यागु मंगस त्या दुक्ला नुगले खगुइ गुइनिका नुगले खगुइ गुइनिका सर्ग बने झितातीले भोजन ल्यावे सब बुचा जुल वो या मिखा न्य कंप्यूटर फाइल डिलीट जुइ थे भोजे भोजे खम वो ल्यासिम मिसाइ ख्वा जग निभाले कि पालु लिउ लिउ वइथे चल चल छे हे अवसर रथे जम को पाँच कम बाला भए जोशी सर्ग या मिखा वो या पाखे जग न नै त चुम्बक साली थे साल तल वो नाप मतिनाया पुखली दुनेगु मंस खंका मोहनी रुपया चास्नी दुना चोनी सर्ग या पाजे म्या नुजला लिसे भए वगु खंगुले गबले सुथे जुई नुजला नाप वया बारे निन त आतुर जचुने सर्ग सुथ नापा सर्ग न नुजला त फोन याई उखे जवाफ भए हेलो सर्ग दाइला था थपासक नापा कल्याणगु छु विशेष सर्ग न दाइ मिग छ नापो भए वम छ पासाए बारे छ नेनरका नुजला धाले छु सर्ग त्याथि मदाथेना सर्ग न दाइ वया बॉयफ्रेंड दुला नुजला ताला हरे ठुली नेन त छ जिगु न्याय शंका बिलका नक्तिनी विदेश ल्या वम वो जी मसु सर्ग सर्ग न दाइ यदि वया यपि मधु निसा जितस्क तानी नुजला उखि पाके निला दया है था दाइ त छन्त तस्कहे यल्ला कि छु सर्ग न दाइ अथे धासा मपा नुजला निले थे निले हे मफेग ई मफुम थे येना धन निला है सर्ग न अले बोबी थे येना दाइ गुल्ली निला चनागो नुजला ताला दाइ मेदा निलागो मफु वो नापा सिद्धार्थ चाख तर वो विदेशे उना सितु जुयावम सर्ग न दाइ छु दयागो नुजला ताला सेक्स हिलावमका ठुली खनेने व सर्ग झसंग हुने मान क्वाक्क देन चोथ्या चपुल ख लेब्यु थे सर्ग पत्याहे या मफ्त वला अभ्यास कम बाला नोजला हे मूर्ख मदाइचा त सपु या की थे जग जेचनी नुगु प्रविधि व मेकअप बारे छ चुये मस्यो फुको की कमालका अले पतिचा सर्ग मुटी पाका स्वेत मथे चोना नमवाइस चोनी थ त मछाका न चोनी कामाल माल निलेगा त फोन दिगाबी सर्गय नेपी मंगसे दुना चोमेस्या सर्गय नेपुगु मंगसे दुना चोमेस्या मंगस डोको हो गथे पापा गथे आसन्ते अले वो बिचाए नुगु प्रविधि वो देवाय चमत्कार त वो हानस कर नमस्कार देना बिचाए गुमेस्या झ्याक्कु मेहनत यासा छपे नेते धौधौ बुलिस्या देवा औला दौला प्रकृति दे तक हाथ्या बिफुपी अले हाना थ थम तु थ मूर्ख दुथे त्यागी थ थम छठु छेने फासक दया मुसुक निले हिर्ला सुबा सुबह अन्जली वास्तविक छुगे गठेरे मसिक छठु मुआमरो योजना डेक जुइ पिन्त छौ हाथ्या जुइ कठायो बाख
बनानेका दिल तस्का माला सुया एको सुबा आ छिस थौनी नेपाल सम्बन्ध 1144 तिनी नस्वागु स्वा ढैची बाखा मुना पिरबिया दिमा मेजु कामना मानन्दरिया बाखन्याने वेकन मदिक्क लुढका सोला पौ यातन छि बाखन छेउ यान्चुन दिउदु थ बचा शारीरिक रूपमा बचा छुट्या अस्वस्थला मखु बचा प्याछि मजुसा वेकलन चाहिँ भाषा सेवा यावली मदिक्क लान्याका चुन्छन् दिउदु वेकलन बाख पिन्यु छि बाख पिन्यु न यान्चुन दिउदु झिसक्सित बालको मसिका दिउ खसा चाहिँ वेक नेपाल भाषा नादाम आख्यानकार मथुरा स्यामेजुया म्याख झुमे झाइदी त वेक चाहिँ असक्षम बच्चा वेट चाहिँ वेक ठाकुली जी वेक बाख ठन भरेना कैटिडु छिपिन्ट चाहिँ जी वे न्याङ्क्या जुजलप्पा जिका मना मानन्दर जिको पाखो याना ख बच्ची सच्ची Ninasiya nita ipake apuwane nima jakache jayai manisata sutasiya jana vukali wayatata pinthe wane kutaka wana jona Anita tini chi liha wai kema apis wana jona sani le chi tyangka wai jatone ku ijula abu wane nima tale futuli tha wana Jalise chulo sanayeku sute chunataku sukha mari wakiniga mana nayeku taka nimasina ko chita apu ma meche pyatota nye ma chaniku kap dichuta mari kwakita dwana dichuta prisjai ka swata ki chaga jakalya dani wa chaga kina mana he chota bachala sakata tayar jula jak Kopi fungkala nipari kapi mari nipa tala manata gukhi chaga abu yari kapi tala chia jona tepule taye yankala ale thana Michi pyatota apu ma meyarika pi swata alenyana macha chanta kim gole mema tala ba ki chaga jakalyan dani jita thuli hega Kim bana he papiya disa apu ya man machon chaga ki yata bachi thata kala ale bachi me yata taya bila nimalaye tala Jatone ku suru yata lakas lasata paye bila सुबह कामना गठे मथरा सर थौ शरीर र मब्युसा निपु पट्टी निप्टी सा चोसा जोना सा चुयो मदिक्क चया चोना त दिउदु अठे कामना न
थपिसा चाहिँ फुटे याना झिटा चाहिँ बाख सफु छौ पिरिबी ढुङ्गोदु अथे मेउन मदिको चुइचन दिउदु यो कोइको सुबा कामना या त आ चाहिँ झि बाख बन्यु पावदु कृष्ण भक्त बढे कतुन्जे पाण्डु बजारे चनादिमा वेक विराट गुठिया नि वर्तमान नाय व पुलाम सलाकार न ख वेक एक घ्या मफु इ बाख मुना सफु माक्वागु भुटु बाख सफु हाइकु या चाक दुने हाइकु चोख जिगु लु हाइकु नापा मेगुन खुगु हाइकु सफु न पिने ढुङ्गोदु दक्वा याना वेक आटक झिन्छगु सफु पिने ढुङ्गोदु जास तिसा आ वेक यु बाखन्यने सकष्ट जोजलपा जिक्स भक्त बोरे खप पाखे जुची पाखे नांक सरा बागचिया छे छगु चुकदुने झिन्छगा छेदु कुमाया खचा दिना मचोंथे इलन ठजगु हिउपा हया बिलकी डे राजनीति लकस कोपुंगु नेतातेगु नेपुयना बाजेतां थौया ल्यामटेस जेतोता विदेश पाके सोयावनिमा अठे व चुकदुने न नेखा छेपि विदेश पाके सोयावु खनेदु लन्डनी पेखा छे जग पिनेलन सिदु कथा ओ छे पिनिगु आर्थिक अवस्था भटिचा कमजोर खनेदु काय म्यापि मोडुपि हे बकु तुपि ख तर छुरिया ख मसिल ओ छे पिन जग आटक सुन विदेश पाके सोया मोवनी बागचिया छे जवं खव निखेल जलाखला पिने सन्तान्त विदेश पाके वम्पि मोडुकु ज्याचन बागचिया काय म्याप को विदेश पाके वमु ज्याचन बाजट जग चिनि वम्पि जि बागचिया निमन टिपु जग छे ल्यान्डु नापो चोनिपि गब्ले ठक ठुक जि गुला खाय खट तर निति खेन लफुजीको ज्यावल बागची त थजको तालकी जलाखला निखेल अन्याजुको ताल 72 सालिया पुकाच बागचिया निखेल चोम्पिनेको छे दुन निखेल छे दम्बले न थपाखे चलेको ज्यायाट कोरोना वे ज्या चोम्बले न थत सुन जलाखला वया ग्वाली मयाट डेंगु जुबरे न सुया छक सोमवल थजको छगु खलुमसे वइ बले थाबा हे तोता मेठा हिलेला तैथे चोंगी निमेटि विषम सलानो मध्यको मुखो एले बेले ब्यापु बर्खा इवे हो मेलमची अल्लाह मोल चुकदुने लया काका कुलजुल छनु आका जाका लवल बागचिया निमेटिपु लवगु हास तायो सु छेलिटिन छेन जव खव निखेल पम्पोन चलेयाना ल साले हो ल साले हे तुंगु ज्याचन छुये लिपालागु होनी छु इ लिपालागु होनी पम्प शासन तबी ल छपजे महाल बर थगु खबी ल खबी हाई ल हाई फाम हो निखेलम पम्प चायका ल साला तुंगु सताय हो अनवो ठनवो मडेका त ग्वारा डासी होला छेली पिने वया लाखे खाए खाट जिमतो छु छिमस हेवा चाहे याना गोला जिमी सन्तान त थन मरु विदेशला खनि थन हालिपु सुमरु ग्वाली तनिपिन सुमरु वे निमटिपुला खनि सुया फैडका तुंगु दुईका मुकला जिम त छु ल छप्टिए तंगे मफुतला लहे मोटुमुसे स्यागु बिचाला है बागचिया त चेछन ठोटा ओढा सुगु मफुत सरान ओढा ठोटा मरेक बिल लिपाला सानुगुल ठजागु सरा बिलकी छिमिकाय म्यापिसन छिमिकाय म्यापिन विदेश वना अनि हे चना ल्यामोमा अले सिगा छिमसन बाखं कोचाल सुबा कृष्ण भक्त बढेज्यू नुग्ले हिमर पिनि पुचले चना मया मालकी छेये दुने जुसा अठे समस्या टले जुसा अठे देशे जुसा अठे समस्या जचनी म थट चाहिँ ज्यामछिंग यक्को ज्यामछिंग म्या मालकी मनुटेस छुया मफसान न्यावेना छ थत सन्तुष्टि क्याउ लागि सराबिया मयुन ख वे वास्तविकता दोबिना जंगु बाखन्यन न आ सुबा छिटा एको सुबा आ झिस
साइटे खेले तुयु पुडका ना तै दिउसा वेक ढाठेना दिलबहादुर चित्रकार ख वेक यलया बहिलाछि चनादी नेपाल भाषा खेले तड न्यसे यक्को न्यसे तै मतलब जिन सिसान्छे वेक सक्रिय खण्डु तर वेक या सफुत पिदन पिमदन व चाहिँ जि मसिला तर ठाउँ किसा वेक या बखन्यने जासा Lapa, त्यो पुंजो त्यो बाखम बनान्यका दिसा lapa, saksita, ibu bakal kace. Okono, o Lakshmi di छोटे जिसने रहता हो ये जी जाते आते ये जी ये ना दे दे का बाखाई छका जी उफ हम मोटो दया न पाका मठे निगा मायटा आका थ निला वन न ताको पिंक एका टगु तरकारी ए जा अचार मोटी दया कोठु कोछया पाजाका निस्ला रुमाल मुटु मा प्याजको बनावे पास्ताको बनावे तका अगु ललिना न्यासी तत्ता यागु लुमन मा मडुगु निदा मैत पाला नपा मडुगु हौ जिगु छे शून्य थे तल कुने कोठा पालो याटेगु दु कोठा छकु न खाली म तर क्या दो अमेरिका चुनाव या अस्ट्रेलिया लाट नाल दो पुष्पा वठे वइगु दो जितना तनगो कोठा ठंगे महिना पटके दाबी हइगु सुया मक्सान नेदुल मैके व बिमागु सुइता मक्त न कायत सेमा न म्याइत फक जिदा ख ले छकु या तरकारी देपुसा नया मको वाया छेमा देवा जिदा त्योगु खला जी तेबै त कुनाटेगु ख खला त चाहिँ जी छया मुक्त बा सुबा तुयु पुंजु छेउ बाखन न्यन्दु न आ चाहिँ जी थन बाख पनि पावला भागीरथी तताइ त पाबितेना भागीरथी तता चाहिँ जी तपाईंको मसिनके मखसा जी वेक या चाहिँ नेपाल भाषा बाखन तला न्याउ मरु तर नेपाल तोटा वे न्या जी एकेडमी को सपु न्याना जनाउदो यसको एउटा आकाश वेक चाहिँ तस्कय नाजामा ठिठी शिरपाव सम्मानितमा पदकन विभूषित ज्यादी ढुङ्गुमा वेक यक्कोय बाख सपुत उपन्यास व चोसुतन पिन्नी ढुङ्गुदु चासा चिसा आ वेक या बाख न्यने भागीरथी श्रेष्ठ तताय बाख न्यने कसिदा जजलपा प्रसिद्ध कवि प्रतिसरा चे या त यक्को सुबाए जिउ ची बाख बनाचना जी थन चम नेवा मखो जिगु छे पाल्पाख साहित्यिक कर्मभूमि काठमाडौँ जुल थनवगु जी 2037 सालंख जी नेवा जुसान थन चो नेवा भाइ धर्मथु बनेन थाको बने बिले गल्ती जुसा क्षमा याना दिस आ जिउ ची बाख बनाचना सीमा हो स्वा छनो केव या तमागु सीमा गमलाय भाचंगु स्वा या त हिस्याना धाल ए फुच्चा फुच्ची त खूब न्याको कया ह्याचननी मनोक्तेगु सुसा कुसा नन वे खपी छिमेगु आयु न चिहाग फय या छगो झोक्का न छिपी कुचा दयाको देफु शिला छिपी न्याबले मेपिके ब कया माये मापी छिपी माया पि थमन दना माया फुप्नी मखो जिमी त सो नापा भच्चा मनु तसे
सुसा कुसा याकेमा का लिपाला ठगुहे शक्ति तमा जुयापी खनी छिपी धिक ल ल चिमा बल्ला पिन मखु चिची धङ्गु वाफसङ न जिमित कोथय फैमखु शिलला छिमिसङ नापा लाव सिमाया ख नेना स्वामा तसे छझा ल खा ख्युकल लिपा मग्यासे फुर्तिलिस बिल मनु तसे जिमित माका यत बोलङ्केत चानी सुसा कुसा यासा जिप्ने भए ढुङ्का इमित शान्ति नस्वा आनन्द सौन्दर्य बिया छिपी मदया छुमया तर जिमेको सुन्दरता मदयकं गुगुन छे सौन्दर्य दैमखु रौनक दैमखु मनुतसा जिमित छे छिमित यकी मखु इमेको छया शोभा जिपे दियोया छेन न जिपिए चोने ख छिमेको सौन्दर्य गो आयु म जुलन छु जुल गुली माएगु दु उलिन सकसित लसता होला ये माना जिपी स्वामा तयगु लिस नेना सीमा तयगु मुतयु धौफित धन्यवाद ज लोपा भन्ने जानिन एकदम राम्रो छ अगाडिदेखि सुने लास्टको एक सेन्टेन्स चाहिँ सुनिन तर कथा चाहिँ सुरक्षित छ राम्रो लाग्यो मलाई पनि खुसी लाग्यो पहिलो चोटि यो नेवारी भाषामा बोल्न पाउँदा पहिलो चोटि म यो गरेको वाचन गरेको एकदम राम्रो छ दिदी धन्यवाद म अब तपाईलाई मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद अब अर्को हाम्रो यहाँ चाहिँ अब पालो आएको छ आ चाहिँ छि ये कालमटी चुनादीमा रमेश मानन्दर जुया पावौदु वेकन नेपाल भाषा खेले तस्काय सक्रेमा ख वेक इले बिले चाहिँ खाना चनाउदु वेकैट ठन फेसबुक या चाहिँ इले बिले तहिगु विभिन्न ज्याजो लेसा वेकैट खाना चनाउदु जासा छिसा वेकय बाखन्यने रमेश मानन्दर जो लबा सक्सितना जी रमेश मानन्दर कालमटी ये पाके जी बुन्तिनको चिबाखाय छख प्रगति तद लिपा ले ढोडुको नाप्लापी पास्पी रमाओ प्रगति अन सत्तिक लागु प्रगति छे वनि त कर केन रमायत प्रगति छे थ्यसा निसे टिभी सिरियल व फिल्मे जग खाना चंगो आकर्षक छे लुमना लुमंग चुनी रमा छे मखु बंगला धाइथे थजागु छे यत मिसाय नुगला ख दहाजुल रमायत प्रगति या प्रगति खना ओहो प्रगति गपास्क बाला छंगु छे सुबा थोदक्को झिनपेड झिन्याड वेकन यान्दिगु मेहनत या फल ख ताथे साजनला छिमेगु इपा जुगु देहे कोरिया वंगु थे मखला ख कोरिया जको मखु कोरिया मलेसिया ब्रुनाई हाक्न रुस तकन थ्यान वेक जिमी बुराना छको धागु ख साजन वेक त ब्रुनाई वा जि दक्कु मिलेन बि धागु दुरका वो इले बाजु म फे चंगु पस छे अले मफम अबु टोटा वनेगु खन मन्त मखला बाहे लात्नी मवंगु छिपी निम थन नपचोने दै चुंगु दु प्रगति मुसुक निला दै अले साजन थौकने गनले अजन विदेशे तिनला अझ थेव कमाया मगानी हाला वया गुलजग यागच तोतते फुगु छन्त छन गुलिजग यागच चुनचुने फुगु याक्न लिहावा रगा धामफला छ रगा हर र निलिरमा प्रगति लिस मविसे थगु छ कोछुका
लापा थगु ख्वा टोपुई फेट्न चोम रमा दनाउना प्रगति या ख्वाल लाचिकी ओहो रमा मुहाली छ्या छुजुल छन् त छ्या खोयगु दक्को ठिक जु मखला प्रगति मेखा खोबे बाव थे रमाया मुटु नेसा त बावई रमा साजना जित तोता वंगु निद दैन दादा प्रगति रमाया त कसिको केपना व्या व्या खोइ रमा वाता चुनचुने हि लल प्रगति धाई साजन रुस व युक्रेन युद्ध शहीद जुल रमा जिमी साजन शहीद जुल प्रगतिया मुटु शहीद खगो नेना रमना सुमको चोने फैगु खयमन्त तद लिपा नाप्लापी पास्पी खोइचोनी ताई तक्क सुबा रमेशजु भाइ लागि ठाउँ देश परिवार दक्कोटटा वना ठाउँ देशै ल्यावे म्याक प्राण टोटा वम्पिनी बाख चाहिँ टोटा वम छमेस्यु टोटा वम्पीलाई यक्वेदु तर उके मध्यन छमेस्यु बाख छिन्याङ्का दिल एको सुबा आ चाहिँ पावौदु जी सान फ्रान्सिस्को अमेरिकाया सान फ्रान्सिस्को चोनादीमा मेजु रिता देवी प्रधानया वेकया नवाई म छु जिमी चाहिँ सान फ्रान्सिस्को चाहिँ कार्यक्रममा वना ब्ले वेकया लाची तया जिमता चाहिँ बियादेव किताब थन चाहिँ जिन्तै तिउदु वेकया चाहिँ सचित्र बाल उपन्यास खठवा नवाई म छु अथे खना खम बाखमुना खस नेपाली भाषामा सफुट पिन्ने ढुङ्गुदु नली बाखण्डपु ठ्याबु लस्कुर आदि थिथि पत्रिका वेकया मदिक्क छुसु त पिन्ना चोङ्गुव ठयावे ज्यादोले न्याब्ले झिस वेकन बनादिएको छिनाख बाखन्त न्याना चनाउदु जास थौन झिस आ मेजु रिता प्रधान जिया बाखनेने जो पा दक्कोसित ठो कार्यक्रम छाए दिपे आ भने बपि दक्कोसित जी रिता देवी प्रधान सेन प्रकाशन दुल निसे लसको सडु साथै ठो जुम सोइजा सोया जी जबे हरे नक साहित्य अनुरागी पिन्तन जी दुल निसे लसको सडु आजी बाख कने जो बाख नाख स्वतन्त्रता जिल्ला कने जी बाख कने पेखर छक मिखा बोया याक चलेते ताता पेखर छक मिखा बोया याक चले ताता ले ताता थाउ कोठा प्याख लुन्नु गबले चाफी फिया कने सुटे जुई धाइगु बिचाइयाना गबले चाफी कने सुटे जुई धाइगु बिचाइयाना याना न्यानी चंगु न्या कइटे छक कुठी सोया जी खना न्याकनो ढाल जी खना न्याकनो ढाल मखु छ अपाचको खुशी जुयाबु ह मखु न्याकनो ढाल मखु छ अपासको खुशी जुयाबु ह ओया त लिसय म विषय हाक्न छक कोठा पेखर बिखा मुसु निला सोया जिगु कोठा चंग पछिना जिउ कोठाए पछिना तयागु किताब ये खाना तयगु ये खाना तयगु बकस अंगले तंका तयगु दराज टेबल पंखा हन टेबल ल्याम्प मेचन आजु चाहिए न मेचन आजु चाहिए न ये आजु चाहिए न मखु छला जिम त टोटा अमेरिका वन्टेन मखुला छला मखु छला जिम त टोटा अमेरिका वन्टे तेना म जुया झन्नु मसिके माम थनला मामला है उल्टा जुल है थुछु ख ठिके मुफ्त जिमिस इमुगु न्यासा या त लिस म बिसे इमुगु न्यासा या त लिस म बिसे पुलु जको सोया इमुगु न्यासा या त लिस म बिसे पुलु जको सोया खमेगु दुका छिमट धया चने मागु मरु खमेगु दुका छिमट धया चने मागु मरु जी जहाजे कने खुनो जी जहाजे सोना बोया सोना
कने खुनु जी जहाजे चोया बुना चुना जी मध्यम वर्गीय परिवार म्या मचाजी जी मध्यम वर्गीय परिवार म्या मचाजी सुना छु ठाईलाई थका ग्या 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 माना चुना मजी कने खुने जी जहाजे चुना बोया चुना मध्यम वर्गीय परिवार म्या मचाजी सुना छु ठाईला थका ग्या 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 माना चुना मजी पंजरे चुना मैना ठे कुकुना कुना चुना मजी जी मुक्त जुल मने उकुस मुकुस जाना छु खटाए त ग्या मागु अवस्था मन त मने उकुस मुकुस याना छु हे खटाए त ग्या मागु अवस्था मन त जी स्वतन्त्र पूर्वक मैं ठगुए टुटी दना जी स्वतन्त्र पूर्वक मैं ठगे टुटी दना सुबह को चाल बाख सुबह रिता प्रधानज्यू एया थेया छन्ठया एया ढका चाहिँ अपोयना मिसापिनी बियामया तले माबो पिनि कन्ट्रोल चना मेमाली अले बियाया ठुनके पाटो पिनि कन्ट्रोल चना मेमाली अले अब अमेरिका वडा थया क चाहिँ यथ्याना मे दुबला स्वतन्त्र जिया बखन्यंगा दिला यो कोइको सुबा हस आज बिरानो जी कानी जी बिरानो जी हस का यो कोइको सुबा क्षमा कानी जी त कोसिन बिरानो जी हस यो को सुबा छि इला लाका झाला वे बाला त हस इला लास छिता लासा मेउ 8 9 15 वर्ष वरेन बखन्यन्त झासा जु यु आई वे हस हस थो क्षमा कानी जी छ्या चुनी मास्यो छ्या होला मनु छम डक्टर पनि मा छ्या छ्या वे बाला का छि यो को सबै हस आ जिसा आ जी मेम रुकमणी अमात्य खेतला वेक येला कम्फर्ट हाउस है चनादी मख तर ठाउँको नै बेल्जियम ब्रसेल्स है चनादी नेपाल भाषाया हलिन्यंक वना चंगु पौ नेपाल संस्कृति संयोजक न ख वेक